okuruga omu Bunyakare omwanya gurukumanywa nka ibanga lya Kisizi omuri district ya Rukungiri gutwire guri ekyokutangaza eki abantu barikuruga omunsi bakaija kureba ahabwebyo ebirikugambwaho nk'omwanya ahu abishiki ababeire batwara enda batashwirwe omu kyanga kya Kigezi babeire banagwa omu maizi gakabatwara batyo bakaferwa amagara gabo. Eki kikaba kiri ekifubiro nobu obwire bwahikire hakabaho okushaba ngu ekintu eki kireke okukorwa ahabwo kugira ngu kikaba nikiribatirira obugabe bw'abishiki kandi kikajumirirwa munonga ababurizi b'enjiri abeizire omu kyanga kya Kigezi. Kwiha ekintu eki kyemerezibwa omwanya ogu gutwire nigurebwa nk'ogw'amaani omu by'oburambuzi. Kwonka n'obubiri bityo hatwereho okutiina ngu eibanga eri ribasa kwija kuhwaho omu myaka erikwija wanyuma y'abantu kutahirira amateme agagwetoroire nari agarukushika amaizi aha kyokutangaza eki ekintu eki abareebi barikugira ngu haba hatariho ekyakorwa Kisizi ebasa kwija kuguma nehurirwa omu bigambo n'ebihandiiko. Omu mboozi egi nitureba ekibeireho ekigwire ninga ekikire nikiha ekyakubasa kukorwa niki kureba ngu amateme gagumaho kandi n'ekyokutangaza tikyahwaho. Kwonka ibanga lya Kisizi lyo niki kandi nirishangwa nkai. Omwanya ogu nigushangwa omu gombora ya Nyarushanze omu district ya Rukungiri. Okuhika omwanya ogu kuruga omu tawuni ya Rukungiri hariho kilomita 22 kandi okuruga omu tawuni ya Kabale hariho kilomita 46 aha ruguuto. Okuruga Kabale ninga Mbarara okuhika omwanya ogu nokikamira ahari Muhanga omuri district ya Rukiga. Okwenda omwanya ogu ngu gugume nigwijukwa kandi abantu beije bamanye ekyabeireho abarukwatwaho aha irwariro rya Kisizi Hospital bakataho ekijukizo. Wareba ekibumbe eki buri kimwe kyona kitami aha nyungu. Enyungu ejo ekaba ekora ebintu byingi Obunyakare nangwa na hati kandi enyungu ejo niyo batayisa amizi niyo batekeramu kandi netubikira amizi narishe cyo kunywa nko kumuri kureba abanyatawuni bari kukozesa za fridge. Enyungu eji abashija abanyakigezi obutosha betana bekunganya bagira ngo katize kunywera owananga banywa ko bajya hanyungu baganira ibintu byingi munonga nakukira munonga abo Bunyakare bakaba baganira bamanya ecyanga cyabe kibonire muniki bamanya ekirimo kisisikire niki kandi bacishoborole bata omuringo nigo gumwe nigo mwanya ogubwabire baburizana ho munonga konka ecyanga eki turi safe harimo mwishatwire a community leaders bakaba binemu spies so ba spy bakaba bino kugamba ebibihiro mu community so omu community omwe kabire hargamo omuntu akagira ati yego muhara wanangatwire bakaba bagenda beta isho mwishiki bamugambira muhara wa watwire mu nteka horo naku twije tukuyambe tutwale omwishiki wa wahibanga eshonge yo kuteka horo naku yo kuteka horo naku go kugira ngo bije bamuyambeho no kugira ngo abatekere mere nungi abatekere abakorere cyo kunywa kirungi kugira ngo bije barye banywe bagira mani abuko abingi bakaba babandi baruga omubyanga bya harenka Kanungu Kisoro Kabale Rukiga Rubanda na Rukungiri. Itwe nk'abanyakigezi niyo eshonge yabire tumani nibamugambira isho mu ishogwe kugira ngo atekeho ornaku kugira ngo ayetebekanise so kubaye bayiko mucanga bayikomuka ubwire bwayikabazo mukomwe bakaba babanza babika omwishogwe kurunji omunju kandi batekaho mukumbi okugira ngo atakabura then bagenda bashemeregwa barya banywa biguta babona mane ugo kwegura omwishogwe kubayere bargayo bakaba bataho munju bigura bakwata omwishiki abo babire ni bargahare bamukoma emikono bamukoma amaguru ngo kumuri kubarebaho then bamuteka omukigagara ekine kigagara nalishengozi eyibayo bakozesa nka transport kandi nobwa hatiya twagikozesa minle omuhile areas nka Kabuga na some parts of Nyakishenyi kandi kubabire bamutamu
begura nimurebe bikondo bina abantu omwe hariyo ndija baso begura bamureta mpaka ayigura yibanga aha kibumbe ni hwa higura aho bamuteka ha age omwishi bamuteka ha age kandi akabayija ashendekizibwe community leaders relatives mom and dad, you've seen mom crying, then kuba bayikaho munyanya niwe yabire nayikirizwe ku musindika aha bwenshi munyanya ogwo bakaba bamuhire okugira ngo enjuga neziraruge omuri we nezarije kutwara kurondo mukazi so cyamanyisa ngo yafegwa akaba mureta no busasi kumunaga kiyabira ikaho amusindika agomizi afa so aho bari kutwereka kuba yabo basindika bamara okuba yabo basindika kandi ko abantu bingi bafire bakafu mustayire kandi ko kutwaba twakugambire omuchwe gwo kwita abishigu keijagwe ihwaho kandi ahiguraho ababi muri kureba higuraho n'abantu abaherukiro kufa nimureba engaro zo mushiki zitagize ziti so akahendera kuriye munyanya bona bagendana eco kucabireho community leaders bagira obusasi abantu baburije bagira obusasi so bagarika basitama bagira ngo bareke kikogwe cyo kuruhabishyi babo mwibanga habo kuba batandika kufegwa abasigazi babo abatine mushango umbwire obu missionaries bakija kandi ayabirari Dr. John Sharp na Doreen Sharp akurga UK kandi bijo mu mwanya ogwo ahanyuma yo kurira amakuru mabi agari yo mu mwanya n'entwaza yago bijo mu mwanya ogwo okutambe bibembe kandi no kuburira enjiri kuba ikiro mu mwanya omu bashanga umwanya guretenga ebintu bingi bashanga abantu bari kufa omushizo abakazi benda bari kufenda bari kubona bona mnonga bashara mu kugira ngo bakorirwa rero ngo kumuri kurireba so ntubasimbira kimwe mnonga ahi batari no bagenzire aruhanga abahereze ecyumure kirungi mnonga then omwanya ogu kwibizire baburira kurungingira abantu bacenga ngukwe okwita nikubi nico muri kurebera side age abantu bashemererwa mnonga omwanya ogu bwa hatiya turakozesa kachapo turaza mumburika shese okushabira omwanya gwito okushabira bagwire okushabira buri kintu cyona ekiri kutambura kurungi narishi kubi kugira ngo nacyo kigire ki kibeje konka ekisizi niki oburumo obu okumuri kubureba kandi okumuri kurira obunyakare tukagambirwa ngo bukaba butariho butiya ahiguraho ware bahiguraho noreba kare bikoca nebindi birinka vare mwen ebintu birabuzabuza omwanya ogu kigwa ikizobwire agwasinduka oburumo obu obunyakare bukaba butariho kandi bukaba amizi gakabaga ryo mwanya gundi so kamazire hija hika ahiguraho hakaba hariho ebisizi narishi amizi gathatine agari mebisharara ebisizi ebyo ni mwizina kisizi ryarugire abatari kumanya ahizina kisizi ryarugire rikarga omwizina eryo ebisizi nko kutwaba twakugambire hariho okwatwa hongo eiteme erirukushuka amaizi ahibanga rya kisizi ririyo nirukurwa abahinji n'abarisa okukira munonga omu district ya Rukiga eiteme ririne oburingwa bwa kilomita 25 kuruga Muhanga aharugudo ningendwa orwambara kuzakabare kuraba omurikabimbiri okorekera Rushebeya ogumizamu rwa Mucucu ogumizamu Mparo okagumizamu Kitanga mpaka Kentare okatora Kashambya mu district ya Rukiga mpaka kuhikanya Rushanze mu district ya Rukungiri arukurira ebyo buhangwa omuri Rukiga emi aruho atugambire okushisha amateme bitwire nibibaho kandi noku amateme gemerire obu district ya Rukiga yahangwaho omwaka gw'2017 ekabine ebisharara ebirukuhika ebishayi 15 kandi ahari ebirukaga nshanju bikaba bishugaine bitaka kwasirweho
konka ebishayi 830 byo bikaba byashishikaire. Abanyarukiga babyehinguririze bari kubikoreramo emirimo eyi bari kuteekateeka ngune bagasira konka erukushisha umuringo ogw'uruhanga yahangiremu ebisharara ebi. Ebisharara biri mu district yone ya Rukiga, akwa district ya Rukiga tuyina amagombora mukaga uteremo na town councils 2 byona nibyingana hectares 15. Omuri hectares 15 ezo kuruga district bagikora obagihari kabare 2017 Rukiga ekashangwa in hectares zebisharara 15. Hari hectares 15 hectares rukaga nshanju zikaba ziri intact ninga zikaba ziri hectares z'echarara ezabiri zitakakwasirwa abantu okuzihinga okuzirisamo kuziteramo imifurege okuteramo amatafari ninga kugira ibindi bibayombekamo. So ezo tugamba ngo zikaziri intact. Then hectares 8 ezezo zikaziri degraded ninga zikazi kwasirwemo omukwato mwe abantu binama amafamu abantu nibahingamo abantu nibateramo amatafari n'ibindi binjo kumukubimanye byo kushisha ebisharara. Konka cyo ecyaretire abanyarukiga batahirira ebisharara ebi niki? Enshonga ni nyingi konka omuri echo nitugira ngo hakabaho mwijuzo gw'abantu ninge kituri kweta overpopulation. Mwena abantu babura aho kuhinga, mweno omuri echo abantu bakununkirira kuza omubisharara okubihinga. Kandi ekindi hakaba heki bari kweta environmental degradation. Itwe Rukiga na kigezo kumu kujumanya n'umwanya gw'enshozi kiri kumanyisa ngo ensharara ezo specifically zikazigireho okuma mizi zikazitari zo kuhinga. Kandi okutukumanya itwe abakiganitura nkahe omunshozi konka abantu ko baremerwa kuma ubuhangwa enshozi zagumanizi zazame cyo bari kweta soil erosion ninga okutenguka kwitaka. So itaka rimwe ryagumanira twarwa mizi niriza omucyaro. So bamwe ni bagira ngo ni barugo mu nshozi kukugenda kushanga itaka ryabo yaryagire omucyarara kandi ekitayikire konka. The good thing tugerizeho kusensitizing abantu no kubashomesa ngo enshozi zabo ni babasa kuzigarura busa kandi zibase gukora nk'icyo kizabeni zikora obunyakare. Omwanya oguri degraded ninga ogutahirizibwe munonga n'umwanya oguri kushangwa muri Kashambya towards ninga uri kuyigirira Kisizi nigo mwanya gutahirizibwe munonga konka nagwe turi muni tukora cyangwa munonga kurebeka ngo abantu bayitegereza engiri yitu barugamo. Kandi nyenda kubagambira nti ninsima abanyakashambya ahabo kugira ngo umurango go baguhurikize kandi tukinemo yes elements inche konka ruyere abantu abinje bari muni bahurikiza umuranga gwitu. Konka ko okushishikara kw'ekisharara nokukwata kuta ahamizi ga Kisizi nangwa nagagatachendire nigabasa kusisikara gagube gaze mu bukogo mweno aho kuba ameza gone livelihood y'abantu binje munonga konka itwe eki turi gukora nangwa n'imyaka yahwireho ko kubuza y'abantu ba Kisizi no basa kugambira ngo amizi gakagabireho make ko kubabuza no basa kugambira ngo amizi gakabagagubire munonga ninga gakurete condo kingi okurete condo kingi ni cyanke mayisaki ngo abantu bakatahira munonga bahinga mwene njura nkwiri kuguhabaho erosion esindika omujyana gwo gutwara ki amizi gagubire mweno kureducinga ejo erosion no kurebeka ngo restoration yagereta yabo dire cyarara cyakora umugasho gwawe kwanogamba kucencura mizi filtration kandi icyo kituri muni tugira tuta nitukora. Erineho bandaganire mukuru w'entebe ya Kishatu ahabwe gombora ya Kashambya ekirizeyo kushisha ekisharare kinagira ngo
abantu be bakikirizibwa gavumenti omyanya yakare ngo mbwenu kigumire kubabingamu. Abanyakashambya abwenshi bari mu kifunjo. Abanyakashambya bari mu kifunjo bakacebwa gavumenti 1553 kuba hakibahereza baragira kugira ngo bagume barahinga barihamu batwire barahinga barihamu konka time yayikire gavumenti yasharamu kugira ngo ikifunjo cyegarurize kandi batushomesa twashanga mu gashogwe ikifunjo cyagumaho abantu barije kutunga embera nunji z'emyaka yo mu misho kuba maze kutushomesa twayitegereza twababuze ibibuzo hata abantu barwa mu rufunjo baza kutora nkaye ko harimo ababa dependinga rufunjo honka batini cyo kuriya so amere ko bamaze kutushomesa batupromisinga ngo baza kutuherezaho akantu kaceho wine ubutaka buhangwa muherezente abo buce babahereze embuzi n'entama ababuringanire babaheze projects ezo kuguza amakasente abandi bakore bibina babahereze injuki abandi babahereze n'ibikozeso ebyo gukora kandi omubajya ngo emishozi yiteri bareni etarera kurunji baza kutushomesa okuturajejonisi na munonga irrigation system okushukera kugira ngo twahinge emishozi abantu babasa kuganyirwamo batayifuza urufunjo emishozi amezi gavumenti ine program zo gasindika ikagatwara mu mishozi then mu mishozi ne twatunga chance ezo kushukera ebihingwa byito ejo niyo ndagano eyitwikizene n'aba district environmental officers hamwe na national environmental officers konka cyo ekisharara bakingamu nahabahoki nitushomesa abantu kandi tubashomesa cyo bari kweta wide use principles of wetlands so umukozesa je bisharara abantu nangwa ni bakira kugira ngo tubabingo mu cyara konka nienda kubagambira ngo tiyo n'umuntu utukubingo mu cyara aho kube ekisharara kikahangwanya muhanga ruhanga ngo kibiseho abantu bi mwe n'abantu babingo mu cyara none wenda ngo bazenka okwiyo nitubashomesa ebyo kororo mu cyarara iyo kubasa kureka h'icyarara nabo bikabarekeraho amagara marungi kandi umuriyecho nitugira ngo batakinga okhinga cyarara n'ikintu kimwe cyukumariraho kimwe cyarara agwanko ri kwinga cyarara okitera meme furege ocomesa kandi cyara cyakitine mizi ncomesa nikiba kitagaro ikiba kitabe cyarara nkori kutera meme furege oyenda ngoze kutungera mente ningo korere mu famu aza oyenda kubyara mu umucwamba kandi umucwamba tegu ku survivinga hamizi mingi gari so amizi gatomere to kubasa kugira muki mwene byo tubashomesa ngo mureke kutera mu mufurege mureke kuhinga konkano basa kutungera menjoki enjoki zikuhereza ubwoki kandi economically beekeeping is a viable business in Uganda mwenu oshanga ngo umuntu ngo ari kubatire mebihumi akahakura ubwoki abasa kwiha sente nyingi kusinga nogo wagerata owahinga kandi cyarara cyo kiguma kirije erineho nagaruka agira ngo okurinda ebisharara kuteganisibwe bamwe ahabebembezi abari kugira ngo okuhinga twine shonga hati anangwa tukatungaho confusion y'amani tukejesibwa twamanyisibwa ngo ebisharara tubirugemo konga kutwa turyaho kandi abarategeka ibiragiye byahigura barabicika ba member wa parliament member umwe wa parliament yijaje ati imwe muhinge hati kwa tugambe ngo tuhinge kandi twe twejesibwe ngo twemerere twaba confused itwa abantu basi turi mwere abantu bahiguru nibo baceca barakole cha contradiction okwehakanisa hati yabaze mu parliament bacike ngo ebishara bigarukeho kandi ijoli member wa parliament ushoboje oti muhinge indwano nienda gitandike hata abantu nkabo barabuzabuzibwa kandi n'abantu abenyima bareba district nkenzigo district tawe ryenzigo district erakiza police za government gura environmental officers baba reba mungu bali mukuza muri ibyo bintu byo kubanyiga
konka kutubere turashobora abantu twajya ngo ni national echensi yona kabana nkeji kashambya efunjo zemerire kisoro zemerire rukungiri zemerire zantunga muzibanda everywhere ebintu byona bikemerezwa so mbwenu n'ikintu cya national wide dawo kigiye cyegombera yakashambya yonga abe byo butegeke nibakira gutahiriza ahabwe nshonga abe byo butegeke neke bari kubana ibendo mu bantu baburijo mwenu ko ari kwisha ari kuronda karuru aronda icyo muntu waburije cyo kumukwataho niki arimwa kumanya science iri behind umukristo waringa echarara konka arebera uri yori kukinga ngo hine cyarimo nagerata nayam mwena habaho conflict Emina agaruka agamba ahakubura kwa sente eziri kumara kurebuza ebyo buhangwa esete zikurebeka zikurugo mu government zikuza kurinda ebyo buhangwa bibi nagamba nora twagamba hacarara konke byo buhangwa ni byinshi hariho n'emishozi hariho amahamba hariho imigerejo yitagambaho hariho inyanja ibyinshi konka ne sente munonga akwato wareba ngo buri kota nka district nebone sete zitakurenga miliyoni 5 kota zinezo ninka miliyoni 20 ezo ni ikintu kike munonga ariho nagira ngo kubatandikire gukora imirimo yabo nk'abakozi ba government nabo bataho agabo kureba ngo ebishararati byahwaho byagumaho ahabwanyinsi yango kandi ekikiriyo nikiretaho empinduka mukuru w'ihanga president Yoweri Museveni enshiminche obu abeire nagambira omurikabare ahamukoro gwa tarehe 6 akagamba hakisharara cya Rukiga no kucya kubasa gukorwamo ecyo mugasho. Yes, mweno ukumukumanya ngo district nkweri kutandika egira abakozi b'emiringo mingi kandi umuriyo gukorokwe nito nibwo twatahiremo kugira ngo tutebenkanise embera y'ubuhangwa. Mweno mu mirimo mingi yitkozire tugerizaho kugaruraho ubuhangwa bwensi umukorabiro mu Kristo waringa ningo mu kugaruraho ubusya ibisharara byito kandi umuriyecho okukera izoba hectare ziri kwingana 3.5 zamazirwe okutebenkanisibwa ninga kuba restored kandi integateka ngo Rukiga twine mu mwanya omwihanga mubabasize ku restore ngaje akwana mukuru w'ihanga obwisa bwizira rugeraha ari kusima kuba hino kuyabira narabomu ari kusige cyaro kucyabire kingirwe konkato bwarabiremo ari kuronda karuru nubwabira ryo mutaresta no mataresta bakajagurizo muri geze kandi specific aro muri kabare akakirangira ari kusima abanyarukiga okubarugiro mu cyarara kandi uko cyarara cyagarukiro kandi yaraganisa ngo naza no kugira bihango abiyabasa gukorera abanyarukiga abo kubasa ku rugo mu cyarara. Nyanda kusima abantu ba Muhanga Rwamcucu kuriya Rukiga bakarwo mu cyarara cyagarukaho nyanda kubasima nkohereza prime minister n'abandi mubeje bakozesamo izago agekifunjo kushikera imigongo ejo abari mu migongo batunyameze go kushikera rero murebe ukweza kwa mapango munongo kukirate okumuru kusharura nayoreka urutoke rwanjye rwa Bushenyi urutwahere Dr. Muranga umunya science urutoke ru natema tana 5 umuhectare nakiza abanyankore bari abamuherereye emirundi 10 ukweza ibitoki kandi no hariho ehururu yo kurinda ikisharare kingu kigumeho chairman wa Kashambya Erneho Bandaganire nagira ngo abantu bo bakayinzira government ebareke ninga ebahereze oburyo bundi okubarabeho abahingi banje aba ebejigombera ya Kashambya babonente
ababinema ebicweka bihango babona hente bakabona embuzi bakabona beekeeping ibyo bisharara ibyo kurisa mu bisharara injoki bakabona mu imyanya ibonere yabasa kurimwa mu nkebidiba bakarima ibidiba bakabasa kozesa mu ibyo bintu biretengesibwa bakabona irrigation system eratemba mu mishozi abantu bakabasapotinga side z'abaraguze sente ebi bakore ibintu byo kuruga mu mfunjo bakabaheze nankeje akasente ibyo nibyo birabasa kutuyamba kujanga abantu batebekane bamanye ngo harugiyeho rufunjo hagarukiyeho rufunjo rwa barahinga hati batunga ibintu sort of compensation nayo leta ari compensation yo kugira ngo baramuza binganisa ko catalyst kabe a token part yo kugira ngo abantu batunge ubutunji ubwo mu mbajo kwiya wabataka babagize ngo utukono turi na mukati bo basa kutubarekera abo kuba kuruga hagati okugenda kimwe n'imiti azinka 200 kubo turekira hakako ubukono onkobwe mpa abantu bakabarahinga memboga chikobere beta teto basize kugambaho n'abantu abari kushangwana bahinga mu kisharareke abo kuba babere batarukwenda kugambira omukamera zeito nyampara webisharara nayongera agirango abantu bebine kwetegereza akabi akari omukushisha eiteme elibetoroire kandi abaterera omurangangu bareke kushisha ecyo kubanza umurango gundi kubatera no kubamanyisa ngo icara cya kitariho nabote bari kubaho mwenu bageze bahurikize bituri kubagambira bakoze seje icarara uko nabagambira ukoze seje icarara no kurebeka ngo bakiriye nda tibakinga tibakitera mu mefureje tibacosa tibarima mu matafari ibyo byabo bitakoze urwo mu cyarara icyara ngiza guma kine ubuteka bwacu rero icyara nacyo ngiza kubahereze binyasi abaze kushu bateye ko mu ntoke zabo ngiza kubahereza miza babase kuza kushira misiri yabo ngiza kubahereza ubunyansi babase kushakaza amajugabo ngiza kubahereza enjura enyingeje yikorwa niruga omu evaporation ninga okwisa kwa icyararecho ni mukira kureba bwaba bwiziringa ko mukasheshe ni murebe cyo so okayibuza ngo ecyecho kitora ejejo ni evaporation mwenu omuranga gwanje no kugira ngo bahurikize byo mwitegwa government barindeje bisharara ebisharara nabyo bibakume Emena yongera agira ngo hariho okwatsa omukono gw'ekiragiro ogugangeire ahari abo abatarukwenda kuruga omu bisharara abantu abamwe ne bagira ngo ekiragiro aha bisharara nikikira kukwata aboro kisiga abagiga bagumana bashisha ebyo buhangwa omuntu nkori kuba wamugambire watireho all measures zo kumumanyisa ekirungi nikiha ekiryo mu Kristo barenga ekibi nikiha ekiryo mu kudigradinga kandi ukamuhereza na notes yo kugira ngo areke ukudigradinga mwenu akaba adamant akagumiza mu akakora ikibi then tumukwasa eberagiro byihanga ogwe nitumukwata tumarayiningo mu court sobro zigira zita zimupanishinga okwe beragiro biri kugamba because now it is a matter of the courts to interpret ni courts zikuza kumuhandoringa now zikamushomera beragiro okubiri kugamba ahanshonga nkezo nene kindi kinte kinkwenda kushobora akagambo ngo mugiga manye kiragiro ni selective ekiragiro kiri selective constitution nkuyagambire ngo bisharara bishemeri nibirebererwa government yashuba yataho nemitendera ninge miringo yo kubasa kuza kukozesa ecyarara oyikirizibwe government bana wantegereza ani kigamba hari he kitongore kibari kweta NEMA National Environment Management Authority nicyo kintu ubushoborozi
ubwo kugira ngo wanoenda gukozesa ekisharara kanaka bakuhereza obushobozi ogirota okikozesa. Konka hariho abarikwikirizibwa kukoresa ebisharara nari iteme nemiringo ki eyi abantu barikubasa kukoresamu ebisharara n'iteme bitashishikaire. Okyeshemereire kurabira omu by'amateeka okaza a LC1 twineho akakiiko ninga twineho eby'obuhangwa nobasa kumwejunisa ninga otera application ha district. Aha district erabo wakawo nawe asubmitinga omunema nema yaheza kuhereza permit ekakuhereza permit ekakwikiriza ngu genda okozese ka portion kananka okakozese ahabwe iki n'iki kiwagamba akwa noza kubanza washoborera ebyo uri kwenda gukora oshoborere na okora abase kume by'ubuhango aho hantu aho uri kwenda kugirota nema yaheza kukireba ngu icyo wakora icyo ikihikire kandi kiri mu mateka kandi uko washobora ukora abikore nikora abikore neza kuhereza ki urusa. Kikanshemeza Broni omujwekerwa wa mukuru w'ihango mu district ya Rukungiri nagira ngo omwanya gwa Kisizi gutungukire ahabwibanga konka nikibashasha kushanga ngo oburugo bw'amaizi agarukora obururuma buriyo n'obuteganisibwa. Twineho na n'ogundi omugera ogura komoka muri Rukiga ogurimu ekintu eky'amani kandi ekidevelopingire Rukungiri na muno mugomboranya ya Rushanje awari Kisizi hari hawo bareta hibanga so amiza ago gahibanga no mwanya ogubtuburambuzi abarambuzi nibijayo na wayika Kisizi no yari different abiri hama hoteli gamani konka kandi agamizi negarugo mu bisharara kandi bisharara ebyo nibitandikira kimwe muri Rukiga bere niguretwa umugombora ya Kasambya ni yeri kwatana na Nyarushanje. Hati waza kureba amiza genyuma haho water level ekacenderaho kandi cyatumye nikicenderaho abantu okwinga okutahire bisharara ebikuba nibifeedinga omugerogwe then bwanyuma bakatandika okuhingamu then omukwinga mogwe hata mizi gakija nigacendera nagira ngo ohireho Kisizi n'emyanya ndijo eriyo nesishwa okwetorora omurero Rukungiri then handi abantu baburikiro okukira munonga nko muri Bwambara sub county Bwambara niye gomborora eratana na Queen Elizabeth National Park hato umugerogwe ogunanimbagambiro gwa Rushaya gurimo mushenyi. Imagine ensi yona okurugambarara okurugazantungamo abantu nibaruga kabare abantu nibaruga zishaka bijire kuyamu omushenyi ogwo gukubane guruga omumizi ekiretireho hariho urutindo rukurabaho mu rugudo rwa buri cyo rukuza gwesha amanyanja hato rutindo rubire rwinene ruza kugwa so kunagire kwikayo kandi abantu kugira ngo tibakwetegereze byo buhanga. What surprised me nkashange gomborora niye kutendaringa sand mining project hati nibashashura ne gomborera umushoro so then ko kuzamu ebindi busharu ebikuba birimo mu rubaju kandi bishemeye kuba nibirindwa ushanga abantu nimwe bakwinga za kabeji bahingireme byo kurya then twinemu ekicweka cenengo umukicweka cenengo omwe na abantu no shanga bahingire kimwe bahikire ahamizi henyine bahingire bitoke bahitnambwenu ebirebe biwire enjura kegwire cyaretera hatona kutenguka wazayo nebitengure so oshanga naco cyata risky n'ingudo bumwe zitandika okutenguka ebyo byona nibireto abantu kuba batahirinze ryo buhangwa batahingire miti omwabo bashemeye kuba ne bahinge miti kandi batahirire amizaga bwino muhanda gwago mwene kuba kuzamo mukwinga kwabo mukwinga kubina no kwiyame bisharu hati kija cicanoringa amizi garugo muhanda gwago gafuruka gaza handi eco cito affectingire munonga by the way tusisiremo na some of the government projects for example twinemu irrigation eriside ya garuga hata miza gabire ni supply engage irrigation gakani garugo mu mugero gwo gwa Rushaya konka enjura kuyagwire abo kugira ngo bari habaho floods
kandi abo kugira ngo bakaba bafectingira umuhanda gw'amizi amizi ati gafuruka aho twabire tutire pampu ga moving nke distance at the end of the day tukashanga ati irrigation tutine magerachi tutine mizi nibwo tubire ni tugambira ba Ministry of Water kongera kuyija okujigaruka muso oshanga umukushishe byo buhangwa binene bitusisira ebintu bingi munonga konka bo abo bushoborozi omuri Rukungiri bariyo nibakora ki so as a district twinene tukora office of the president ya RDC ekwatanisize na technical wing office yakaho kandi twine ba nanka environment officer amwe na nabantu bito butwine aha magomborora kureba ngo twagumane tushomesa abantu okutushemere kuba niturinda ebyo buhangwa abamwe ne batwetegereza abandi tubari kutwetegereza ejo abanema bakarugayo ine omugero gwabene ba protectinga kubagire mu poruzi abataka kubagiye kugarukayo twashanga abataka poruzi bazihiremo hati ko kubaje umuntu ayinece banja nicika ahakisharara wamwereka distance otiyano hingo ikaha hati bo bakitwaramu ngo yine no hambebe banja byabo so niko ryo buhangwa biri kugendana bisisikara konka ko ngire kwetegereza nashange cishemerere kuba ni concentrating aho munonga is community mobilization okugira ngo participation and sensitization ebyo bintu bitwa combininga abantu bakaba mobilized bakaba sensitized kandi tukabareta omukuza kubegesa nabo bakaparticipatinga noza kushanga kija cyatuyamba munonga ekinde cya kabiri okukira munongo kubashomesa other economic activities eze kubasa kubaniza koregwa mu bishare ebyo kandi batabidestroyingire for example antu noza kushanga hariho rufunjo gwingi inawo kushanga hariho ekisharara umukisharara umwe no shanga imebinyase biba kukoramo emiceka ebifunje ebi no shanga bakukora mebiragwa abantu bakuguza bakuya mesente ahwe imyanya emwe oshanga batiremu ebidiba byege nyanja oshanga umuntu ayine natunga kasente okuruga omumizi kandi agakubaga ryo mu kisharara konkata kugira ngo akitemaze kwinga mebicori ninga aze kwingamo ebitakuri so twine ni turengaho munonga as a district okureba moro in addition to that it is a presidential directive which tinesa president kandi mukama witu Yoweri Kaguta Museveni ayikire natushomesa ebinte bikwatwine nebyo buhango kandi ari kutwereka ngo itizi a global challenge ensa abantu bingi batayire ryo buhangwa batandika kubishisha kandi ubutagasi bwensi bwatandika kweyongera so ubutagasi bwensi kubu kugumana bweyongera nico kurebera hati nembera enyemaho embera zenjura season zibiye zatandika kuhinduka climatic changes hati oshango ayobwo umushana guhereza kujo abantu bakaba barenkaho ureba umushana gwapfutera ubura kushanga bakwemba umuriro gwinene gukoze konka ebyo byona waza kubyetegereza bikaba nibireto akushishe byo buhango kikanshemeza nagaruka agirango bongeyire amani omukushomesa abantu ngo kandi eki kiriyo nikireta hempinduka there is a great improvement within the district aboko ijo kandi ndabamenera na wayi habatandikiye kutimba umushenyi bakugwiha umumugeraho konka nkashanga umukikura yine nabagambira timwe mwinene mukora nshobe and I was very happy kushanga no mukikura yuko gambira abantu abasigaza ati mwinene mushishe byaki ebyo buhango then kizaho abantu nkashanga bekwatiremo binene bajangwa mizaga imwe binene muhinga mutini mukorebe nebi cyamanyisa ngo ibanga mwaza kuryita konka mbwe nabwo kugira ngo omugerane gubaguri muhango so nicetaga kugira ngo nka district for example ogwo mugera yaba Rukungiri district etakwaskine na Rukiga district district imwe nebasa kurinda endije tarinda kandi ogwo mugerane gujya gutanigurugaho kandi gwine kintu cyo bugiga cyango so nititwekwa kukwatanisa kumakinga sure ngo environment yaba protected within Rukungiri district amazaiki arikureberera ibanga rya Kisizi nagira ngo nabo tebashitamire beine ebibariyo nabakora turikorera kimwe munonga ngo kuryara emiti okuryara bambuzi kugira ngo zigumye amizi nitaka rigumire munonga abo kwa ni mureba nko buseri aharutindo mureba hakasinduka mbwenu turi kuza kwatera turi karondiro karabeho nemyanye ndijo etakasindukire kugira ngo nayegume hoje tucaitegereza kureba nibitiki ebiturabasa kubyara nabyo bikaguma birinzire kurunji omwanya konka obwa hati ya twine bambu
kandi turi kuzepakisa munonga habwo kuba tushangira ikigiye kiti ekiri kukwata kurungi obutaka mbweni turenda kugezaho kuzihingira kimwe munonga ningira himwa leta mwazireba so turi kugezaho munonga turi kukoresa amani mingi kugira ngo turinde ebyo buhangwa haza ntushaba munonga bariyo kwa baturire ece turi gukora Kisizi Falls kugira ngo nimwe abari cyo mwagumiza muri gukora rero amahamba gitu ebyo buhangwa tugume turije nebyo buhangwa birije kandi nagaruka ashaba government ngo eyongere amani omukurinda ebisharara aba government na munonga nimbashabo kugira ngo batekeyo abantu omumyanyejo eyo kurinda amahambago bine abantu kandi obunda abashomire ebyo buhangwa nimbashabo kugira ngo abariyo barabasa kuba batari kumara itemerio mbweni bongereyo kugira ngo tunyweze tutekeho enkorangana nungi iyo kurinda ebyo buhangwe amizi gaba mingi munonga amizi gakaba white munonga abantu nibaza kushemererwa rero ebyo burambuzi bigenda bumerisha okurinda ebyo buhangwa bwensi no murumo gwitu twena kwonka itwenka Tayari Media n'obujunanizibwa bwitu kwebembera na munonga omukubuzi enjiri kurabira omukushomesa no kumanyisa ebyo buhangwa bwensi kubiru kugumaho naitwenka abantu nitwija kuguma twine amagara marungi ahubwo kuba twine ebiri kututunga ebyateirweho ruhanga omugano ogu gukozirwe Zadok amanyisa ahabwa Tayari West.